Yang punamu Sharatchandra Impact News ki Manung Hutna nok sering ngasi Manung Hutna khanagada topic se different looks of ban haibaduri madudi ban se Manipur torkhibu ban sing se ngasi ngarang chathar iba ban siga mamangda khara hek mamangda thengnikiba amasung mamangda thengnikiba ban sing go yengnorodi hojik se maroina ban supporter kanguna street ta kaida tholaga ifong phongna lambi chatpa khotpa thingba tayar karikra mai thaba adagi nung paishan bugumbi garigi phibam dumade en khambada handaki banji to ubofangde aduga karim kwanda thingdre haiduna su tasengna shorok sing se hektamang mina sikna chaina ba khoigi ngamdana khoigi matam general numit sing da chatkiba numit sing main to su de lambi su dum khar dum takpa aduga so far as school gi college gi yengurgadi attendance almost nilly sarkar gi office gi yenguradi strict order of the thuk pitoi madudi kadrabadi akanba thabuk lokhani habne adu orsu secretariat office kumbadadi attendance dum fajana ubo phange aduga sofa atop top office sing dadi attendance sing ke dum koigi poro ba habduni yam fajana ka bai dumukti okhire aduga one of the most affected area sikarai dino hardi business sector si okhiba punna khanajara bada hongai bam koi mong se karide hong pono masi gyan tarakpa punna koigi bansi amang ta ali haiba aduga tangai fadana tawdaba yadaba leresu banda tholai singge tangai phadabai tholakpani aduna chachasanu thoidona swaida masa masana yaningna ban sagot pakhak natana yamna kai hena chatok singda apan ba pi be su afaba khudam nati haibadugi wakhalon du lakpana haiba sigi matang da punna khana chanabu tanjani lon dengjan biriba guest singdi ai yet ithang tan phambi re Ningthouja Lancha spokesperson sarkani ai oja loncha bu ihan taramuk sari adu oja lancha gi hek oi dengjan biriba se Jotin Thokchom ni General Secretary Manipur Chamber of Commerce and Industry ne ayoja Jotin Thokchom nok sari adiyata thangna phamini jari base Dr. RK Nimai retired IAS officer ne ay yamung nimai Thokchom nok sari yamung nimai ihana mayam sum phamina base ki su yamung na khoi senior du oiramina yamung an oi haibidina chadaba khara senior oiramina ban nei se khoi dei di yamung khara ana mu u phangram ne adugi amang atong aduga leireiba amang atong sina khara ko na changasu changbu changamdrasu maroina haukiba thangna haukiba sing adu khare hendok amang leigraba ban sing yengnabada garangi ban se yamung sorok ta kaida tholaga ban supporter sing chei pai dana chatkanu thingba tayar ge mai thaba nung paichanba supporter ki karigi keno sing se udaba mi sing su dum yam pana tangai phadaba sing chatpai wani atopa sing de normal life te dum phajana effect tore yamung ahong bo se karai de ki lakpane na ubi ye masigi haiding ai genesis something haije please akoina ngang wani ngai da praja gi demand to wasi rally acho go chali ye chaklang khongchat example amni statehood demand gi to wasi da amani adabu akoi non state actor na lakpadagi independence day gi republic day gi si moi di rally chat ya dam ni na moi answer di moi gi demand si mayam da khangan bai da makta di ban ga boycott ka sini masi matau atai organization sing sisu ban sina first mode of expression of their discontentment aduna very small very mi ama halame adu father di lambi da thingni ban sigi culture si lae aduga handaki particular handaki ban si da yes ofong basi akoi u phangi akoi sarkar gi yamna strong action nam se lorpa tayar man mamyang khungalakpa workshop tagi tayar mai tha dana ba khotpa na tawba asigi mathakta handaki issue si akoi Manipur University da security forces sangaga midnight ta raid to base masi akoi public ki sentiment aduna akoi haina ba lagi pressure piba leitana akoi praja mayam sina support tawi haibasima akoi thoina kairro ene khanje adagi amana sarana takpi gi yam chumi handak satra thokna khotna akoi lambi da thatra phuba khotba adagi thwai masima so yaude aduna handaki bansina train ama oiba oisan oina akoi khalli tungda lakado risi violent oidaba yamna akoi discontentment ki express tawgi opportunity sidi praja da pigadamni sarkar lenga paibi ru sing na su praja gi ihun ji khangadamni praja gi ihun khandragadi Arab ki spring uprising poina lebak taruk taret ki leadership change to budu atum lakane aduna the first akoi important word is the sarkar na praja gi mihun khang basine
ada hujiki particular in this instance there is a thole iba mayam sigi some genesis analyze the rakan da di akhoi gi both center and the state na leiribi issue ji khara kom lokthu uba adagi action lowraga su lawful oidaba adagi migi university go autonomy da impinge over decision mayam loba haidi MSRDC is nothing but a conduit never akhoi gi all decision is to be taken by the visitor or the chancellor and there is a pandi ne pahai da haijal laga se akhoi gi chancellor leitre ma di retire tawre haiba rule da yawdi for 2 years me habak to dima continue tong ne hai ni mai gi term je di October November da loi ga dam ne ba akhoi gi Dilip Nachani Professor Dilip Nachani gi se na sigumba misinformation mayam se is the base over series of decisions adagi suti pire with along with the approval of the chancellor then modu chat na ba yaroi and MSRD na had ian who the university the autonomy level karigino the madi masagi act masagi statute masagi ordinance and masagi regulation the government of masida yaw the sing to the central gi gi CCS rules na chat ka dong ne sigum ba si khang da bane ado hujik yamna luri ba lebak ak to luri isidi praja ga lengak sason pairi ba siga khang ba se praja ne henjal la budong to bu khara u re there is a total disconnect between the ruler and the rule and ruler sing je law si phajana khang da ba hai pa da ba hai casually law bu tong to bu gi akhoi gi both in the center and the state ai center da so hai je ge yam haiba ngak ta ni but yam haiba ni khang de ji dai tha je de adano yam casual wena law ba or they follow a lambi amada dictate to lambi na chatpa man ba khara ui aba and ban halaki bandi yam phajai ngarang ngasi ga si yang matam da hardly any violence aduga tholok tan taw si ude aduna masigi train si akoi Manipur da continue taw oi sanu haina ai swana thamjai hai sumaina irang hokda ba irang yaw da ba aduga thoidongna yam kai haina bhailo ne ba nature yaw da ba ban simadi phai adu buta seng hairdi yes kariguma ban kautara su sumaina yam kai haina irang yaw da budi phai adu khoina pamjari sina ban simdi yare ga di sunglei li taba state oisunu haibi film dune Oja Lancha maroina ban se samses banda phaba banda phataba haiba potama define to the yam lu thabam ni adu tangai hodana ban nei se adum hai supreme court na kaina verdict le su adum to do ya da discontentment he me lak ko da pen da lak kan da kari mo option na won dun sin ba po ne adu ngarangi plus ngasi gi punna yeng pada ngasi hing dari loji lo ni swai gi trend da hong bom di udu re yang na cha Oja Lancha kamai obligation ne masi sarkar gi appeal strong appeal yamung kanona haibi da yamung ni me haibi da tayar khung pe wari msu le male tayar khung pa du gi result ena uibra natragana people sing se thodona khoi supporter sing se lambi de ge thorpon thingba mak udrasu lambi cherpi sang di dum handaba thodona yam ka hana bhailon obin na chadi yaw to ba solidarity dumadi dum uibra kam obligation yola tasena hojiki sir na tapi ba masi ban haidana anambana wahan thokshi ban noina pi gi ba male aduga aseng bagi di aina hadap kano tawja ba masi general strike oina haibadi strike hai si miam gi pam da ba natu miam na democratically akhoi gi wakat pa ya ba phungdok pa ya ba mafongdok amagi manung da tawbani haijari ba madu akhoi na ban noina blockade oina Manipuri anamana interpret tawri mam di 1980 1979 gi hogi ba Assam gi asugi movement gi matung da gi di blockade or ban naidana yamna north east awang poklam damda fashion namoy na masi sakhi badong na tawi aruga ngarangi maksidi asem bagidi masidi akhoi mahiroi loop taruk na kaurei basi general strike ni madu banne haidana wan thok pi basu kasukai de aduga amar akhoi adu tawbadabu leiriba poti hairiba student ki body taruk sigi mathakta akhoi hana khangi ba musugi mutagi aduga MU gi staff mayam gi association gi mayam gi movement am laikre adu natabida hojik public space da thola iba hojiki strike ma miyam gi ba mass strike ma la iba se masidi lakti haibi yaroi hojik yamu na thambi ki ba dumaina strike haiba se akhoi gi democracy gi akhoi gi makhong yumbi mari na lairiba sida media yauna judiciary then executive aduga legislature media lairiba sigi mathak tamu peoples ki oiba miyam gi oiba pen da ba kholaw ma phungdok pa taraga di masi tangai fadana adum malemgi mafam matei da leba kya da chatna dana lakpani adu Manipur da hana koina
लीसिंग अमगा चमापन मरफू दगी अखोई यामना एक्टिव वॉलंटियर ओइना महिरोई लुप सिंगी अदुगा अतोप अतोप ऑर्गेनाइजेशन की मूवमेंट क्या दा कोई सामक याउदना सामक जनरल सेक्रेटरी ओइदना खोट मयाम तौग्रे अदुना तौरिबा मयाम दु अखोइन उजकी बसे मरुइना मसी सेक्शन ऑफ द मियांगी सेक्शन खरना खंजबो वाकल से मास ओइना मियाम द खंगनबा मीन्स ओइना अनंबा मतम दु अखोइन खंजगी असेंबा फीलिंग दा हौजिकटी याम सेना हाकंदा हाइबी इशू से सोशल मीडिया दा नत्रग से नुमित खरनी सोशल मीडिया की थिंगनब इंटरनेट थिंगुब तातारगसु हौजिकटी यामना सेंसिटिव ओइरबा अदुगा मीडिया दा मरोइन इंपैक्ट आईएसटीवी दा नत्रग न्यूज़पेपर मयाम दा अखोइ नुक्ति की फोंग पाउसे सिंगदिदा पोषकसी फजना नैनादना खंगदना मियामना लैरबनिना मसिदा अखोगी अशोइबसिंग असे कुखटनाबा वाही मयाम अमा नत्रगा अशोइबसिंग असे सिनियना थैनब होनबा तातारगसु मियांगी ओइबा मसागी जजमेंट अमा मियांगी ओइबा मसा मसागी ओइबा वारेप अमा लैजबनिना हाइदिबा हंदकी बनसे यामना पीसफुली अखोगी तौबा अखोगी मैथाबा नत्रगा थिंगबा थोक्तबनेना खल्ले अदुगा डिसकंटेंटमेंट सी फॉर द लास्ट चाही अमगा था तरुक हेना लाबा नत्रगा चाही अमा हेना अखोइना चाही अमा खा हेना लाइबा गवर्नेंस नत्रगा मसिगी मपुंग फारक पमायाम से तुमिना लेरमबने अदा लेरमबस के नबु वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम द मियामना अनोबा लेंगाक असिदगी अनोबा गवर्नमेंट असिदगी करिगुंबा एक्सपेक्टेशन खर लेरमी हाइजरिबा मदुगी एक्सपेक्टेशन दु तपना 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 किंधरक पसिदा अखोइना मपानदा हाइनरिबा यामना किनरिबा अखोइना सेफ्रोनाइजेशन गी से खुदमोइना मसी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की पुणे दगी होगिबनी मयाम लोइन खंगबिरी पुणे दगी होगिबदुना अप टू हैदराबाद यूनिवर्सिटी फावबदा अंगकपा अखोगी पाइरिबा गवर्नमेंट सिंग अखोगी हौजि पाइबिरिबा से बीजेपी और आरएसएस की लैरिबा गवर्नमेंट सिंगसिना मखोगी मी हापनबगी तौरपा मदुगी लांदुदा अनंबा चंगकपने न खंजे अदुना हौजि लाइबा पोटसी मदु नॉट ओनली इन मणिपुर ना अहान बनते मसी एफटीआई दा यामना कन्ना तोंगनग्रे अदि अटोप यूनिवर्सिटी में याम हौजिकटी अखोइदा मणिपुर दा लाए मणिपुर की पोटसिना अमु इंडिया अपुनबगी अचौबा कनोमा इशू अमु अखले मणिपुर की इशू नत्रे हाजरिबा अदुना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नत्रगा एकेडमिक की स्पेस अमा मागी कल्चरल एजेंडा नत्रगा मागी पॉलिटिकल एजेंडा अमा फुलफिल तौनबा मुनरकपगी याम सावबा कइनोनी हाइबसे ngasi di miyam na phasana khange aduna maduda akoina tasengnamak miyam da yamna ignorant oina khangda badona political leaders in luching basing na khanbi basisu langani na khalle hojikti miyam si yamna sensitive oi aduna hojik masigi chumi bannamagi mangba tongba akoigi kahtare nahandagi thong lonchen dana akoi transaction mayam tawba ngamdaba gari chatta masigi amang badi soidana laigani adubu pen da bigi discontentment se masigi level yore hanadi yam thajaram bani adu sigi level yore se khangbi rakanda hojik lairiba akoi gi marakta yamna akoi gi yam sena kanada bada amaga hunna dana langna dana leiraga angang mayamna abuji pawbada numin barfuga mangani tarukni hena akoi like tamba natraga se exam mayam thingdana leiriba se masigi concern oida base amna mangjerakani aduna in the near future akoi na hope tawjabdi ngasi gi peaceful oiba ban sumaina any solution ama yamna thuna peacefully pubirakpa ngamagadi maduni akoi na expect tawjari base maduni miyam na ngasi gi ban sida haribasu pubir o haibani aru underestimate tawdana miyam gi sentiment natraga miyam na khalibo wakhalse nathaina ba ai agi political agenda political interest to the chatli bado madu lepiro na madu haibani na khali thank you ojatin laksab se maroina guest ani already ngang ba hugramina any supplement ojai saiti to winning ba to ya gani aduga ai gi ba keji thamjaning se maroina every ban gi habate every ban natraga channel strike sek to pukanda maroina business sector habate dukan phamba aduga maroina business sikari gi chokba role lori ba sing se pura ha thingba aduga karim kan hoi some says vendors kumba adugi roadside vendor gumde dum hui aduga dukan hangbadi uti haiba roadside vendor du budi chung khan bada that yolmaga dum that law sakhiya ba dukan phamba du horen ban kauri sing du na su hojik pudak ta thingma mangam dar su mai dukan do hangu buni kai na tung da su consequences kara dum thengna ba yaba karim kan da ka ba se solidarity oina ubibra na chagana kanagumna ban bu koradi business establishment sing se business shop owner sing kari sing leriba shop tu run tawri sing se defy to bangam da ba haidi mukna bangam bagi kono do moi da leitabana ra kamai ubigation jara haijage
aigi answer sina kitang amuk ano toroni aigi answer sina amuk university gi natraga ban gi swai gi solidarity gi dumut concept sina kitang honor ni please id business ki term da yang kadoi ni truly economy sense of economy si yang kadoi please go ahead kai na sai gi pot se koina phanam pen da bole raga su zik life je khoi maktam mam gi mang da 1990s 70s matam di problem la yam di zik ti ke do gi bo am chaw bo hom pore kaya mo hum por kaya kan si aina mapan su khurga mayam su thopi ona ine hek message bijeri de preparation ji already me established over say example hai ba da khoi gi ainga nan su hanjori se gi makha chala bus da chala ga Myanmar phar ga Thailand phar ab to Cambodia border Cambodia bu yori ni ab to madam prithvi ji am la samna ba ya level la abne more de bhau do hor sat kar sida Myanmar ga dahori ba preparation Thailand ga borders the me sort me abadi da dahori preparation me am si di asem gi di angak pa phang na dawre adana si film da koina swai da ban gumba blockade kuma sum tok sala le swai gi dukan hang ba international trade oina la kuma tam da si achaw wakai ba mane kari banu hada si $1 billion da amang ba lei hai ba adana akoi swai gi pen da ba si akoi gi leiba lengak sina su khan bi raga yamna phajaba amicable solution jam duna fast decision lawraga cha them dana khotna dagi negotiate tawna to hobna hena fai gale maduna matik chaba leader ma vision jam sang uba leader ma ne koi recognize tawdine ma khangadaine ada aina sum khangjabada akoi Institute of Defense Studies and Analysis sigum bagi report ina ye akoi hanade hono lai si akoi city akoi social issue ne akoi problem republic day independent day am khaido le gradane adum ban blockage da manghali se ai example statistical data so hyperlize ge town 67 da 77 blockades interstate highways da way town 56 da 48 town 45 da 20 to 60 le state government ki study adu study makhal yam khaidoi ko study si kan paisa yam chong mangba 246 crore mangbal le adi 500 9433 mangbam yaure 2016 gi da social research मोगे सरतोना पीरिसी अब अतोपसु अखोगी इकोनॉमिक स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट पीव रिपोर्ट अमसु लेय अदना पैसा सि चाउन चाउन मांगसि के कमाइन मांगिनो सि मसि रिकवर तोब ngमरोय दमनि खोजि अदना ngमरोय दब पोचिदा अखोइना कैदोगे हायगना उनि पैसा मांगबद नति मसि साइकोलॉजिकल अखोइ डिपार्टमेंट की आरके लिनिनगा फोंदोकपदा आई जे मुन्ना पाजे अखोगी अंगांगसिंगदा अदगी सातरना हारोलसिंगदा नत्रगा बिजनेसमैन एवरी सेक्टर्स लोइना साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पी अदना आईगी मानो पर्सनल एज ए बिजनेसमैन नम ओइना हाइदरे एंटरप्रेन्योर ओइना अम ओइना आइना हाइनिंगबदी अखोगी बन ब्लॉकेट तौबगी महुतदा अतोपा पांबै नत्रगना सरकार सिना लीडरशिप की आदि मपी मपा ओइबगी वखलोन चेलगांदा कैदोगदगे इचम जंबा प्रॉब्लम है थोनबा होजिक लैबा से यूनिवर्सिटी फाबा पुनबा सि जस्ट थोन दबा याबा प्रॉब्लम गातनी को अदा सुमाइना सुगुम मचा 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 से सस गन्न गन्न सॉल्व तो होरगा इज अ लीडरशिप की क्वालिटी म लैबिरगा याम थुना लोइसलोग तारगदी अखोगी मांगिबा पैसा मैम से रिकवर तो बंगमनी दुगा मांगसु मांगोय कैदो होजिकती केदोगी बो एक इस पॉलिसी गाइन लाए ट्रांजिशन हाईवे लाए दगी चौ चौबा लंबी थोंग सेंगलकतना इवन जापान गा होजिक लाइबा दगी चाइना ना हाई स्पीड रेल चेंजलकनी हारिनी सी मतांग सिदा खोइना स्वाइदा अचम जंब इंस्टीट्यूट अमदा वाथोक लांथोक थोनदना बन ब्लॉकेट का तोक्सनदना तौबसिदी आइना फंजबदा थाईलैंड की मेसोट मेवादी अचौबो इंडस्ट्रियलिस्ट को आइगा उनै हंद इकुइ कुइदना आई चलुबदो लिमिट 13 मांगदा अदा मोइन हाइबदा इंडिया की इकोनॉमी सी करिनो नंगी मोद करी लेगे का है ऑलमोस्ट मोइ $1 million दा ट्रांजैक्शन तौबा अदुम बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट ने हाइदी बिल्डिंग मटेरियल साबा अदुम कांगुने अदा मोइन हाइ कि नंगी मोद करी ओइ बिजनेसमैन ओइ करी उगे गाइस इंडिया की इकोनॉमिक फिल्म जी टोटली कोलैप्स तो हुआ चांसेस इज वेरी हाई कहीं हजिक इवन डॉलर की फिल्म जेंबियो ट्रेडिंग सिस्टम दासो वगाय बनी इंडिया दी कर मेगो कोई खंगुदे बिजनेस तौरकान खंगने एक्सपोर्ट इंपोर्ट तौरकान खंगपने मसिजो अखोई दी इसाई तोंगदना स्टेन दोबो ngambal कंट्री में नक्त्री अखोइना वादा चावना चावना अखोई लीडर सिंजना ngang बयोने कहीं ब्रम दा इवन चाना थंगनो बोगदा हमदा कनाडा दे लोरमी अदगी कोन यूएस दगी चुम लवी हुजिक दी मु म्यांमार दगी बिलियन पल्सेस हेवी ने मोय लोरी मैम जे अदन हुजिक केदोगी अखोइना येंगदो मियंग दी production to hoba trading ya hoba aduga sugumba ban blockade macha sugumba mayam sidi khoi political leaders sing bureaucrats yangai thok kobuna su kowning sing na su kobidana ba aduga resi authority dune authority sing chana matam chan chana time ni devin to ba aduga chap chaba fast decision na makak lo ba kahunda ba duri sam na ka dai sang rong dong lak sake yang maroina ban je yam di phajabo pham ne madudi handaki maroina chatlu ba exposure sing se top South East Asian countries sing chalu bukanda moigi business ta yamna business fast manner chathaba ban gai blockade kai sa jai pusala yengro the huge loss oider ne ku chai da ban ko ba mangi ba koliba karim kanda
ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯗꯤ ꯄꯦꯜꯂꯛꯇꯕꯗꯨꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯁꯀꯟꯇꯦꯟꯃꯦꯟꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯕ ꯇꯣꯡꯕꯩꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯍꯥꯏ ꯀꯥꯏꯗꯅꯣ ꯕꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯈꯔꯗꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯏꯚꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯔꯤꯒ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯊꯤꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯨꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯕꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗꯨꯝꯅꯦ ꯋꯦꯔꯦꯁ ꯕꯟꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯛꯄ ꯉꯝꯃꯀꯥꯟꯗꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ प्रजासिंगी करीदसु ngसाइगी मरोइना अखोइगी लाइफ से खरा अतैसिंग अतोप स्टेटसिंग करीसिंग कंट्रीसिंग येंगरुबदा खरा हेना तपचाबा लाइफ स्टाइल होबा करिम कांदा मसी खरा हेना फास ओइखलादी मिंगोंदा बन गायबगी कोकसे चंगनबगी मतम लेतबा अदुगा खंदोरि वखनसिंग जे माइ माइ थबक चेन्नगीदना सिगुम्बा बन कौनमुगुम्बा ब्लॉकेट कौनमुगि वखलोनसे मसा मथन तुम हंदोखिबगी फिबम अदुगा होजिक हाइबिरिबो जाजोतिन हाइबिरिबा तसेकना लीडरशिप अमगी सब चाबो क्वालिटी दु लेबिरगदी स्वाइसे खितंग हंदबा यानबगी फैक्टर अम सुइनी हाइबिवनी एट द सेम टाइम इन खमदा पब्लिक की रेस्पॉन्स दे मथौ तादो माले करी ओपिनियन पिबिनिंग से होजिक जोतिन ना हाइरिबा लमसिंग से मसिदी ऑटोक्रेटिक रूल नेबो इलेक्शन तौजरसु मा हाइगिबो लोनी अदुना इंडिया की डेमोक्रेसी सिस्टम सिका खर खिने यौ अदुननी अखोइगी चाइना ना लंबी सेमगे हाइदा एवरी प्रॉपर्टी सी गवर्नमेंट ले लंबी सेमगे द यम फुकगा चलो हाइनी म्यांमार दा हाइनी अखोइदी यारोयबो अखोइदी लॉ पास तौर कांदा मफुनी यात्रदी लो यात्री न सिगुम्बदा अखोइगी लॉ की लीगल एस्पेक्ट खर लेंगा शासन की खेनबसु ले अदुना अखोइगी सी डेमोक्रेसी इज नेवर एन आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अखोइगी government form am lai sida democracy the ideal de soi oite ba but it is still the best form of government amagi lots of warts all everything lai phattaba soi ba yam lai adu werga su ada ngasai lancha na haibi gi hibda akhoi gi praja gi khalli ba wakhan ihun je masi khangdraga di akhoi bandhi dum tong ne kano it is a mode of expression of the discontentment ne aduna अखोई अंडरस्टैंड तवी अखोई गवर्नमेंट लेरिबा कंडीशन सिदे सिदा प्रजा की एक्सपेक्टेशन फुलफिल तब सुंग मोइजे खंगेबा कइगनोदा अखोई पैसा लेते कन एवरी वर्क तब मतम अखोई पैसा संग अखोई बजेट फोंगिबा सिदे सिदा यम वाई को बजेट फोंगदबा खरसु यावरिबा अखोई सेंट्रल की स्पॉन्सर स्कीम की 1500 crores अखोई की लोकसल लोरगा पिथोक तब लेरियो अदगी 8449 दा हान हापसन बदा अराउंड 1000 crores लेरी adagi inflated receipt si hapsan ba consider some 500-600 inflate tawi sigum yam ji tawragan da khoi budget ta ye madugi add tawragan da di akhoi gi sarkar ji kamai to hingino haibagi question ba hangba ya ba gi situation ni hoje khoi lori se adubu akhoi gi anuwa sarkar la pa consider center da su paiwa party the state paiwa party ji manaraga मानरबनीना अखोइगी सेंटर दगी खरा मतेंग फंगनी हाइदरा कोई खनगी मसी म बिलाई तोरप मसी म पिरक्तबा मसी अखोइगी सरकार की वीक ओइबनरा व्हाट पॉलिसी करी नो सिदे कोइदि खंगजद्रे अदुबु रेसिस्ट याम कन तवे अखोइगी आंध्र प्रदेश की तब कांदसु रेसिस्ट वी बिहार की डिमांड तब कांदसु आइदी अखोइगी यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जी लेननबा अमा इंडिया गवर्नमेंट तौबदौन उई मदुदी अखोइ इंडिया दा यारोइदबा कैनोदा नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट से क्रिएट तौरिसिदी नॉट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल वायबिलिटी बट बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन तफिंग आक्तनेबा अदुना अखोइना हिस्ट्री खंगदना लेंगाक तौरगदी लेंगाक थोकनेबा हिस्ट्री द लर्न तौदबा लेबाक सिदी शांति ओइब सो यारोइबा हिस्ट्री सिदा अखोइ लेसन ओइना लर्न तौरगा लेंगाक से चथगदमने अदा प्रॉमिसिंग द स्काई अखोइगी हिटलर की प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ना स्काई ने ममाना तौरिसे अदो थाजरे खर लेरे कांददी बबल जे बर्स्ट तवे मदुनी हुजिक अखोइगी इंडिया दा हुजिक थेंगरिसे अदा से अखोइगी मणिपुर दा तुओगा खर चाउनी येंगसे बै अखोइ इंडियन रुपी की वैल्यू जे सम 100 तना हुजिक आ योगरे हुजिक इंटरवेंशन नम तौद्री अदुना सिदैस ऑल्टरनेटिव करिनो हायरे कान सिदैसिदा अखोइ इंपोर्ट थिंग नतन उपाय लेते इंपोर्ट थिंग इंपोर्ट से थिंगु मतम सिदैसिदा अतोप कंट्री नसु रिटेलिएट तौरकनेबा अमेरिका गा हुजिक चाइना गा याम कन्न तौनरी को
Russia America tawna smai tawraga akhoi gi business ki trading yu war si lakane masi aphabadem ta nate ba aidi free trade lere kan sidai sida nagi global economy si oigadu ne ba free trade later kan if you put lots of barrier sidai physical barrier adagi di financial barrier me thama kan the free trade tawdar kan di posi mo ta kan ne no hojik Jotin azu thambi ki ko khoi mangi base khoi banam taw kan sir no muda khoi sorang lupa koror mapan gum hojik ki value de leram gani no ma taw mu matam sida ada no mu gi lebak na koror mapan mang bu di khoi tu ase ba no mu gi sur ga chare mi yo na ma gi no mu gi lupa sa ma yang khai gum family am gi mang e ba ma mi yo ma da lupa fu mu mang ak ne na no mu gi chare mi sing si sara hen ta bra ba Ban blockade city not a very good way of expressing other expression people ki opportunity is laite ba haidi say London da tawje Hyde Park ta upu ma thangalaga ma pangang ngang bani pen dem yam se adu ma pangang ngang bo se sarkar gi mi thado ta ga ne ba ma haida sum ba se moi dum lo ne ba Delhi da su jantar mantar da ne ba andlo yam chat la tawri se atai da tawru ya de ba jantar mantar da smai taw na akhoi gi su monkey ran nama se ma da ka lai where Praja ki pain the ba khot ba kholau si na law ba akhoi gi praja mayam unabagi chief minister ki honorable chief minister ki initiative si yam phai adu aina sum data logjo ba kan si dai sida akhoi gi category ani hum da ne ba and people who can come to Imphal frequently or who stayed in Imphal asina yam ba approach taw re ba actual people the are the sing the manda ara pada leili ba sing sina di amung la aga follow up taw de Aduna, so there is a disconnect between the ideal and the actual. Say, and masi akhoi any policy programs from time to time akhoi review to gadam never is this good? Aina pay hydra labor say sinadi oida basi chamra haraga avoid bani hana khan badudi masi matamamada Indira Gandhi na tamatam da oida se toy hamang hindrama oida basi achum bani lo khiba gi case my like mayam da phongdok na riya ba aduna see akhoi gi proverb le ko you can fool people, you can fool some people all the time, or you can fool all the people for some time, but you cannot fool the people for all the time. Hai se masidi akhoi gi lainga ki bible oi gadam ne praja khodimak se akhoi na loina mak se apang basi da thambadi yaroi aduna response ki period se yam thun respond to gadam ne adu natana tawraga di phana akhoi na global gi market da changera amma tawgera akhoi gi pin da phongdok gi way si ban oi be blockade oi be rally oi be whatever which disturb the akhoi gi general public. Supreme Court na tagreba sidi akhoi gi Kerala High Court na 1997 da Bharat Kumar versus State of Kerala da unconstitutional ne hai ban je kaino da mi khagi fundamental right demand the woman the mayam gi fundamental right in pins to we are hai Supreme Court na 1998 da amuk masi confirm tore adagi di poche ya manghalo bo sida Andhra Pradesh ya manghalo kan sida 2008 da destruction of public and private properties versus State of Andhra Pradesh ki so mutu ke Supreme Court lo ko pane sida is the guideline am pd where kari gumba leba irangam tholo kan sida mi ge property manghan ba public property mangam ka kari tawga dege sarkar na kari tawni akhoi gi preparation na kari tawga dege post thugai gi myam se kamai tawga dege na compensation gi kari gi leiri se hujik haijabu ba dani law centering about the Supreme Court ke direction se law of the land akhoi gi lebak si gi law ne kari bok tok de 2008 gi India gi hom khudimuk ta tawriba ban se dei sida except for a few cases, stray cases, ko koi sip jena ki XMLA ama ka lupa laktare ma khai fine tawi international intercontinental hotel thugairu bagi sahar Mumbai da madura di example oi de ba adagi handaki tawa sida strategy lay ba haide kamai tor compare taw ga gi ase ban blockade si lancha na ga hai do na 80s dagi lakhra influence lakhra kan da objective the 80 is that the objective in people awareness create on the hujikna as a basic tool for
redressing your grievance the lakre laki pu kan sida understand total disconnect am di lairi ada ai no je kijari sidi ban numinini fairly successful banam toraga satra sangstan taruk sina midnight rate to basigi matang the pen of phong toy ada hujikti yam seng har kan the university community na di andolon to de except for girl hostel krana hunger strike to and the masigi concern ji hojik nobody has addressed this concern kan da akoi angang khra di aina hospital da hangja kan da mai phibom yam na sokpa khotpa yawe ada masidai sa medical team ga kada hojik university authority na masi yengadam ni ai gi thakta pen de haina phongdu ibodo moda ai yengna boina lobu ya de authority sidi prajani chhatra ne madugi minungsi leingomdraga di they are not fit to be in the chair design to kim phayawa adugi the moina demand is very simple phagi mitha to adugi militarization tawri basi lokthokpiyo haibane which can be solved in within 1 hour aduni thank you ujala sa maroina mendi huziki ban namasung huziki kitang present context la iba hardi yamung takpiriba university lady huziki satra moron madu su ladies hosteler habatai moi hunger strikes ne karim kan da taliba demand se chu phagi sing thadu puyo duga Manipur university ki manung lady ba henba security force sing se lokho puyo habane in case moi gi demand sing se khara han na natra khara mangjong na pithu umba taraga su ban ne se mayok naram dati yabai film dri ojala cha swai de lak sake to bodo break ki matung lak sake break ki matung da impact news ki man hone yeng bi ba punam ki phomda tuna putuna lak sake impact news mi yeng ta duna lebio break ki matung yeng bi ba punam pu am kana taram nok sari ojala cha maroina ban gi khanarak pase ban gi hongak pa mai thong hai ba tai sai khanar mi se ban chi hantak chi khara hongi mamang sing yeng ru ba kanda ban gi khanar amina ban gi mamai gi matang khanar amina ban se kari gino korum tapsu yap chala karam kal loidu no have gi question nam de dum tholok dum dinate ujalancha maro hujik lehuri se hujik se ngasi ahingi pung baro dadi ban ji lorani 40 hour general strike se demand di phagi ba satra phagi bo ja sing thadu wai bane ru at the same time university gi manung da lei ba security mayam sing se swai si lai tampam sang mande swai si war field lo no male bibam sing se ma swai si ga security hen ma lok thok ko have bibam dune ban si ma di loi khrani adubu hujik yamna ke haitare yam nungai taba shin namoin le risi satri nupi masa singna mai gi girl hostel gi mamang da thu kanda hunger strike se thabagi sin chini around hostel khuding maki ai ngasi moi dispensary gi doctor ram khang unajai man harak ko around 20 to 25 sing satra masing chi hostel khuding maki hunger strike si 24 september ki horki bane hojik phawda phibam sokselakpa lusalakpa yarokpa gi around 16 gumbam di hunger strike si mafam sidagi sip to ko kanda hospital da karida pukharpui phibam dilai dupim changa tane brom da hardi matwai nuai taba mabun nusiba haiba tapidi ka na haibagi waro bom su le hudab din te jalancha maron swaida ngasi gi banchi budi ngarang ngasi korokpa banchim di loirani but still mang da tan le duri hunger striker gi sinam di le duri masing yam de yam ho ho chongmadi city area da makhoi gi adugum protest ki kind udi haibduna mane but tawdi haibdi yadi yaro sala ja swaida lotion bai se demand se sum yengurga di phagi ba satra oja university manungda leiba security and forcing haiba anisi fulfill to buda kayam kudong cha da bajan o sini like cheningi bo phom de ta seng nama khojik sir aina khanjaba da mugna dai ba wakhalon ani se hai masi lai de na khale hai khojik ta seng na mugna dai ba wakhalon ani si yam seng na university haibasi khara section na natraga khara seriously khanba chumme na khale Korea da Seoul da university da aduga Seoul da aduga akogi Bangladesh ki East Pakistan gi da Dhaka gi university sing sida yamna akoina kariyam na ba dong na tackle to bulan gani na khale hojik jotin na habi ba whatever akoina intercontinental or whatever akoina trade ama tauba entrepreneurship ama chakhatna bu khotna ba se magi geopolitical foundation du da yamna concrete oina laitraga dikai dong du so oithoi maram di conflicting oina laidiba Manipur gu ba conflict state ama oina laidiba mafam si di mukna bagi aduga wakhalon myam gi mukna bagi marak sida
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ development ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ context ꯍꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ peaceful ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯕ settle ꯇꯧꯔꯕ life ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯍꯟꯕ ꯂꯥꯟꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ university ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ human capital ꯁꯦꯝꯒꯠꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ resource ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ policy ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯆꯔꯥꯡꯅꯗꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ state ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ frame ama development gi sokhatpagi bi oibasu nataga aikoina science and technology da oibasu literature da oibasu madugi potu puthorakpada wagani na khali aduna tasenamak hojik laibadi conflict and development masagi context su aduga lairiba hojiki wakhalon ani sida hojik yengbiu aikoi sida issues mayamam laire kitang haidwa kan issues mayam sida leibo wafam se survival of the indigenes lairiba yellow missing nataga leho missing se masigi tunglam chat ama future ama ubo phangakta bane yam sengna masigi maraksida wakalon ani khangla ibasi kaino haiba matamda one nation sida one language one culture gi concept la iba haita haibadi awang poklam dam gumba yamna pluralistic oina india masa masuni aduga madugi heterogeneity do madugi concept da yamna unilateral oiba culture escape ama shangat langna bagi model ama akoina university da ugi badong uba phange hajeriba khudam oina manipur university se manipur taibang mahiko laidana halle manipur gi akoina aikoisu masida tamjarakpani ada manipur university da akoina tamjaringa akoina chawjarakpa matam da di yam sengna manipuri script na natraga se mayam haine maitegi script na natraga bengali or madugi tokhaiba name plate maming phawbo da yahon ningbagi movement ama lairingai da khudakta aikoigi scripting do mutakakanda baisan cheda da kullapati na hindi ni irpase aikoigi wakal da students singi wakal na mase phawi aikoida su phawi aduna la iba politikai nobu indo-gangetic plan gi culture escape gi aikoide heta pusan lakanda loina mu thangjal lakani haiba ta taragadi soidana university da ngasi thoiba se madu lakna bagi haugalakpa da haitare madu rate tawba hongnarakpani aduna madudi yam clearly ure aduna wakalon amana manipur da lairiba miyam na phawriba na aikoigi lairiba laijariba miyam aikoigi laipak aikoigi territory aikoigi lam mase kamai to ngaksagani madugi ngaksanabgi knowledge system ama manipur university dagi kamai na puthokani na khaliba duga asom dagi laiba ngasagi moida pudana laiba agenda aduga ani dugi mukna bane na khale madugi mukna badu mawong amada nataga amada hojik tholakpagi wani aduga masi thoktanam laigani ba until and unless aikoigi oiba yamna democratic oiba yamna autonomous oiba growth ama independent growth ama aikoidi lahen bidagadi any kind of imposition or suppression da kudamana good governance is a suppression natte good governance is a free expression to hanbaduni liberal ne hojik yamunga tambidu liberal democracy so aduna akoina democracy haibasida basic oiriba liberty equality and fraternity is chin da pangai da haiba natabida madugi chapchaba aduga academic atmosphere aduga akoina kijari badi academic atmosphere adu kaktan natana manipur university da khwadi kiribadi campus culture sine hojik yamunga militarization haise what should be the campus culture of a particular university kai oibam thopage yamna maning tamna angang singdu da military gi camouflage ki akiba phawdun like tamga da hayeng ahing da exam leiba numitu da like akogi Osama bin Laden gi base area am the attack to bu mayam changchil laga to bi du kai gi no mayam tholo angta akoi identify toge mi kara khangingi haidna warden na ta ga kol ga normal to ba ya hajariba hector kaino dum na to isi kai do ba no aduna macha warak pada lichaina kanbaga macha warakpada nungshina chembaga ani siam kheneba mapi mapa oi bidis persingna people bu natga mahiroi singbu aruga tungi future generation nama semi banu education na se sumna gi knowledge system am sagat natte ai na semi bese manipur gi tunglam chatpu hogador mi kambu ngok sema ibane madu semi ba mafam du mogi culture mogi ethics ago moina sapham thokpa academic oiba makogi responsibility ro karino do masak tak toini madu khangan doine adu oiba taragadi aikoina hojik powder tobiri ba aikoina laiba pot sida hoji haibire banjidi loikrani mathang di kari haibane anga mayam hoji hangai strike tawna lai aikoi su loina mu pame meta narratives grand narratives laibak atina sakhot liba then deregularization tawriba kholi akoi loin pa china na sakhot paduna akoi pa only thing is that aikogi laibidiba hojik laibiba pot sida khudomoina yam sambada akoi loin khangna ba ngatan United States the Jew gi population che 2.7 khaktane percent
चामगी मुंग 2.7% खतने but United States the Jews in the corridor loge adu lohon se na akoi si Manipur da leiba akoi da leiba pot se madugi level yong na adu yo bangam ba resource ma talent ma human capital ma sangol pata tar gadi madu kai do bata ba ge sumnagi university gi angang khare MA tampham na te ba universities ai yam toy haje gi ai like taminga ma se MA college na ten aduna yam sena madugi fibam du yora bani hauji khanda biu hauji akoi gi chokot pa na tuga akoi gi future bu lep ka do riba mafam ma se mase akoi na tarai na loba yaroi masigi manung da lai riba campus ki culture tarai na loba yaroi nupi masa mayam na hauji hunger strike to riba se tobam thokte masi mapi mapa oiba masigi Manipur gi lenga na changchen bi da kanda hariba solution ne se akoi gi tasengba people na fauriba asidigi nathai bagi mohuta seriously akoi gi sentiment akoi gi thamoi da fauriba ihul se natug miyam na khali se kaino se masigi culture escape natug akoi da leiba pot se karibu hongdu oga karibu semdo oga phani haina seriously khanba natragadi nga ki namtha dana chatpo orgadi ban se adum lepta na tawkani natug any madam di yamuna nga sahibi warmana akoi express tawna ba thaina di rally chatpa yarami protest chatpa yarami akoi matam da governor mamang power chatli even aina DM college ki general secretary hoida governor mamang da lafta adum akoi chatlaga wari sana ba chatli howjikti any kind of rally yadre any kind of protest yadre suppression se kana tawgrabani na amu pokharak pa matam da yam sathi na pokharakani aduna thank you aduni aina thamjari base hai thank you ujata lo shala koi round se baro ina hojik se ai ha changa chai chum atop sing et to winning mo su kitang tentang dum et to wi yani ate to page sing kin gang kip se to ai sai te thamjading bo se different looks of bangi matang lak lo shalam ta kitang pusal kan da khara budi khena bam di udi ure aduga maro handak ki se maro kamai thambini handak ki ban se ban ji ki mamang da ban ko hai ba ma ban ji bu ko ya di hai ba gi ke no mo authority sai te su maro na appeal to dna thok lo adugi even government employees sing ka dam ni ka direction lo ni ka hai ba dukan sing hang bi even gari chen bi on tra register sing kai sing kakkani hai ba gi tanja am lakpa tanja se ban ji ki apha phatab kanan ko buno ju kitang side thambira kan da ban number ko pa kana mum na pen ba yai pen da ba yai waram cha ba yai cha da ba yai ko pa kan da sarkar am leidi ko hai ba gi utpadugi cham na sum tumina yenga le ba na ta ba tumina yenga le ba se tawne swai da bi tawroi swai da bi ban ko no swai da bi dum silent ta le ba dum yau ki dam ti yam ti le di le gre swai area si kamai ubi natraga na karim kan da panglau log duna smain to budok sorok pudi ban ko riba sing siga wari chanaraga yana ki buduna kwai dei best ne maram di ban du ko dradi dukan sum phangani lambi da dum gari dum u phangani nampu da ban kong kong na tholo hai dok sorok pudi ka hon da ba ngam ba kwai dei phaba ke no nen thambi no kai thambi nge ai hai jage sagi pada khoi jalan chagi sai point du dai hai jage kendo ne akoina sagi chokot ba develop and developing countries singa tawriba sigi bong sida akoina sijit lakte adaba globalization ge choba safu ma lakpa sida akoi skip to we roi akoi ji tongana akoi indigenous people ngata survive to hoge na tra akoi economy single hoge akoi growth lakhe se no yaroi sidi achoba giant man hijab ne sidi o mu char ka doine kai maro da sigi sense da akoi in hodra ka di akoi angak pa phangna akoi destroy akoi pra backward we le hodoine ada aina ziki context ziki le ban block ki context university context da haije ninga mana hage akoi layer ahum kak thwe na sa ai gi concept da yamna grassroots level da nom gi sura saba nom gi kaithen ga tawra adu gi pesa dana chaja ga doine ba second level da laire ka tambangam jaba economy middle class hai dare si higher level ma middle class so oi high level so oi hojiki real ground da yeng motam da di as a business ma sama tok job hoi da di brain makha da le nom gi kaithen da sum yeng biyo nom gi hati jajari ba nom gi hajira suragal pacham yang kai ni phanga cheng wala sakhi doine adu tawra survive da mi du gi poti yaw dri ba koina khana ba hagi layer mathak ani da ne sana du esa koi university tambasina laibak chukli paira ka doine koina kalak doine ka hype pon ma sum sat kre makha da sum udri ba grassroots level da ground level da leri ba survive to wangam da ba meeting gi khana wangam da democracy true sense of democracy na tre da na ko adana akhoni yeng matam da punna yeng mina se ba as a holistic oina machet yeng gum se ba ada sing ma gi su yeng ga da koi khara khanda matam oire ai nga sai jo hai jagre leaders sing na political leaders sing na khara yeng biyo sarkar pari bi sing na khara yeng biro si na sa na su ngak ni they are all fathers mothers parents gum bani government se ai nga sai jo hai jagre adana akhoni yeng matam da sumani yeng se ai na khan ba yam pumna yeng se khoi ji machet yeng mo don hek do hojik le riba film je satra singi problem lai khange we know very well adi den da sisu to phom thok da bani adu ga den makha da le su ubam thok ise ai khoina hajer bana makha da le riba nom gi sura ja riba level class da le riba sir moi su mi na tabra ne
they are all human beings, they are all brothers sisters. Adana sigi post jo khoi khandaba matam oire haibagi pona mane duga sagi hangwirei ba enoduna ai mu haijage bangi matang si ena sumiyeng matam da adum aidi hanadai si dum laur laksai sungbam bam je de na topa ma divert tawno hona ji yamun jo hairi jaga ama semaga aikogi protest tawno bagi jaga ama delhi da jandama da tawar sumaina tawsi kai su yam phajaba pona mane koi je kai wan su kai no ma haidi organization namna na targa no ma humma chapado hek tawe madumaki last minute yes ena sumiyeng jere da data am su loi yaujeri haira diam sangani adu masi me am sim yang da kana badi phang hauda ba aduga mang mana sum henjalak ba asumain lei aduna khara amna protest tok jeraga su khara amadi economic activities torga lebak si kanna bagi system am saga lodar gadi punna mangmina bagi fibam ma koi lakane bi economy gi yang din sunu je totally thu dekhi ne ba si je tek ba hora ne rail ground dadi se example hai ba tek ba bo koi economy khara phangja gada bada mapanda even say China ga Myanmar gi border da India phawjal ga lakada ba export India da su export gi da noi gi lambian je kari fibam lei gi tambangam de example ma jage very khoi da am phajada ge bo se trading do mo tam de export import do mo tam India da gi steel me am tha ge do Myanmar far ga Thailand jo gi da ba Myanmar da thunga da ba kari ha ge bo no khoi si lambe je to bang mo because of Dimapur de hore Guwahati de hore insurance to bi di ngure bo insure to bi di nobody insurance company and insure to bi ngam dri si jaga je ada de khoi di kai am darkness loi gre sigi phibam si da aikoina edabgi apyam phattaba environment sum sem no honarak pase masi ji yam ko thining ai bani haibi corporatization sin development ni na utaragadi asa haibi ko grassroots level la dalmia company cement ki tawise sina kheroni da magi sunu nung se lokthokna bo khona bada adigi la first na meghalaya dagi sunu nung lokthoga bangladesh da magi company linkna bo khona bada lower class to labor people singse kayam yam exploit to ge haiba sisu ngasigi banda henjang yon bida wari bagi awaba sidi momentary oiba numinini gi oibu humni gi oibane hoji la ibadi still pugiba matamda Visakhapatnam dagi nataga somewhere dagi China yu matamda madugi still dugi makum mayam da khumba ngamda dana aikoi gi society gi indigenous mayam se lakadaba impact cultural economy loinamak tu aikoi khanba chumme na khalle ba hoji ki jotina thambi pese aduna loktak project na Manipur dagi aikoi gi paisa kya puthoi hoji juvenile na Manipur dagi thau exploit to matamda kayam puthok to hai base nainaba ta taragadi Manipur university sange without that superficially aikoi na concrete building khara lerga we cannot call it a developed city aduna yam sathi re ibadi Hawaii ba island se masi United States na how they exploit it aduga Hawaii island da ngasi phawda hotel gi manager phawda Hawaii macham to oi bungam de because they moina haibadi some language ne fit wai de lore aduna laiba poti kaino bu aikoi gi local population se through education aduga through educational institution aduga higher education gi karimta leiteba north east da aikoi gi leijeriba infrastructure aduga aikoi gi leijeriba education gi culture je phajana sagatana anoba mirolama anoba wakal khanba ma ngamhaudragadi Hawaii gi case akoi da targa tok okay haiba ya sadi barodi chokot pe se umdagina ton bobo yengom sagi swai da khoi na neglect to ya bo gum to leite I give last point da I Panam Haidanasu indigenous ki oiba adigi tuan sector ki oiba tuan culture oijar kasi globalization haiba chowa sapu sina di kanu koi never aku skip to was chunga yaroi adum chat kini for adum chat kini economies da yeng modam da skip to haijab na che globalization do akoi ni yawbo matam da akoi gi chapchaba share and responsibility do phangya haiba taragadi akoi gi space makan se haiba taragadi Manipur University gumba di tholok toriba akoi gi resource mayam aru human capital se yawdragadi ngamoi haijabani thank you yang lo sala puse te thamte yabong number no hojik yam poti phajaba wafam ne madudi karim ko anda ngasai fast changing business haiba business hi karigi humjeng paganda mayamna chawkhotpa romda lambi semba lambi thong semba kaimda disap leitaba lambi se kitang phatra bauda chating daba swai de marom da sum context yang kanda ban gi karigi leiba ojalan jan thambira ko maro release lamba yarambani kind of protesting yarambani yam kan chati trasu odu hojik te atu musu jarak tamina menjalaga thamba suppress thamba strom maram orakanda pokhara paganda di yam chong na disturb to heavy wafam singdu lerak pa duga akoina pamai ba lambi di yamung maroina kamain tawduna without any kind of violent nature violent form of protest yauduna chawa sang ban sing yauduna blockade sing yauduna issue sing kamana solve to yani haibi wafam sidani yamung kamain tamin no madudani ai nang sai ahama thamjagi hido
Prajagi mihun khangba leader changel. The leader who can appreciate the discontentment kari leirigi ase adu redress tawba. Redress tawba da leidu problem yam leibanga ko sason paiba amatara ngamoi loinamak redress tawba. But maduda marui ba praja mayam na pam ase koi negotiation tawba wari sanaba kano the violence civilized society da mai mahum daite in any civilized society violence hi thambu chum husiki leriba scenario yamung tentangna husiki leri scenario se wari sha sete dum haiba karim kanda wari shabagi matam loithokre ka haiba sum yaw husiki action gi matam ni kai sum cover da kai du unabati kamai ubige I husiki kijari se yamna successful oiba 2 day gi 48 hours gi banna ma tawre after that what kano the government gi relent obugi sai si ude the wari sana se hai sida hui da aina tung li sei yam lo da hui da ku ne kawra ga hui sola la oya ba kana ma fur kane khamne na madu ne ba hai di the sincerity in the approach asim sange ba da thazana ba hai di akoi trust deficit ama akoi disconnect ama le si ma se bridge to wam sange ba sidai sida civil society organization ki leaders ka karika se rope in tawraga ma se bridge ama to wam sange kano da sida standard operating procedure leiba pona te sidi matam dugi kana tawraga yani khot kane na tawraga se akhoi gi rabina ga akhoi gi ka rabina ga sanji ki matam te hue and cry ne ado akhoi apun bulup ka tawraga ada chatli ko akhoi prime minister unaba ada ai si yaujabani yaujabase masi ba mamane ba mayam gi sentiment hai phom lai tab do prime minister the pen na ngang ba the prime minister understand tawraga da mana jiban committee gi ka form tawri ise hai di masi maina tawdra akhu gi pen da basi express tawbugi opportunity si akhu space leisalak tawbugi problem na aduna Sanjay Rabina case with the Manoroma. Oh, Monomai case. Yes, Monomai case. You see, there is a pain the way I'm saying. Masi when other leaders are quite leader, may answer pain expressed over never. The Rugas the demand Pumba from the Heidi, Hopum, Hypum, complaint of almost space some people say, yes. Some lip service at the Yarway. Lip service at the Esnang Laula over Yarway. Langan na ina tung dali say ampare hui do kutu kutu kau kan hui solang biro ya ba adum chen gine ba aduna thazen abagi action khara taw darkar lai ani hujiki government na te every government ni aina thamjeri si x y z ki wana se ba hujiki tung dala ka ngasai lancha na haiba si da ikan ta samjang jage akoi gi india gi constitution da akoi gi fundamental duties is article 51A da amko yauri ba the common cultural heritage hai na is a fraud on our history. India ki nation when India de laku in 1947 de laku ne. We were a princely state mayam ne. And akoi nation was the same na bo khona ba kanda history minam ga akoi na constitution se fraud karta uri ba. Akoi ha na India se nation mo lerum dong uri ba. Akoi di no na lakpa lebak amane ba. Akoi India se hi lising manga sore khole hai ba se masidi hoi part ama India gi dise hili simanga som ye but common way na akoi na pul laga India da lai sidi 1947 de lak pane ba masi koi khang jab tam ne ba natana ideology or certain dominant group amana impose ora kan da di resistance is hoi lak ne ba maduni hoji akoi India gi flux se India gi nation hoji sem na ba nationalism India gi nationalism leite hoji I say Hangkan said I first I maintain high never. The next Manipuri high never, third Indian high never. I first Indian high driver. Why? See the never a quick political leader sing the gay philosophers sing the Kanagados rather than fighting against each other. The Hojik India level activity a quick history and none say reversed the winner. That also in a very short time. Say he away from Dragatani, say he from Dragatani. So he listening anigi listening mangagi history do so he humdra the reverse of the oiro ya aduna certain ideology ngasai lanchana thangyu da aina tamjara ko university BHU the wathu arimni ai the saffronization gi wana teba appoint a competent person to run a university or institution of run the competent person the hape faltu gi
competence just because he has got the right connection ma hap to the sum de ai haijage Manipur University IBST desu amani. He is running a fiefdom, firing left and right, appointing net yoga the wangang khanga the net yoga the wangang so net the GRF tawta aduna akhui adaki hapa yu mi sing akhui Manipur de le praja ju tumi ne no ubra akhui sway haiti na khangra yam ai chok thongna haige in terms of academic achievement the Professor AP Pandey ga ai marum W Bisna ka yang ka Bisna lammani hele in terms of academic achievement asi de koi hong khana deba akhui di local men ne akhui disregard to we mapade laga lamgi san masi change na to masi gi idea si toksi afabo ore ga di local local best person happy na yam ka hani rang sing le ram tapsu yap jan ne du karim kan da competent khare hena phaba mi do khanda na khalasu yaman ne panghan da khalak buduna hena matik chaba sing do morom da di bako sing do yam da khoi gi victimize to budu no to yam te be phom ne jalan cha du ga Jotin adu ga yamung ni mai si pek news do rak bi ba du ga singi man una che mapung phan bi lo chelak ti kai khom nu che ba ges o mapo amuk na thalu che ngasi ki tabak ta pek news gi man una mata silo chen na batan jai role adu landam se tholu ba thok do kya gi marik report ki tabak impact news mi yang ta du le bio